lentsweng la ona leo re le fumanang mo Genese kgaolo ya 11 go tloga ka temana ya pele go emisa temaneng ya borobong. Re bala lentswe la Modimo se mo bonang testamenteng ya kgale go Genese kgaolo ya 11 go tloga ka temana ya pele go emisa temaneng ya borobong. The scripture reading from Genesis chapter 11, verse 1 to verse 9. Genese kgaolo ya 11 tloa temaneng ya pele go emisa temaneng ya borobong. Lentswe la hao Sesotho se ditaba Tora ya Babele. Fatshe lohle le ne le na dipuo e le nngwe le mantswe a le mang. Ya re ha ba fallela botjhabela ba fihlela le batata naheng ya Shineare mme ba aha teng. Ya ba bolellana ba re tlohle re bope makote re a bese ka mollo. Ba e ba le makote bakeng sa majwe le ditume bakeng sa seretse. Jwale ba re jwale re ikgahele motse le Tora hloro ya rona e fihlele bothong mme re iketsetse lebitso re tle re seke ra kgalanyetswa lefatsheng lohle. Ya ba Jehova o theoha ho tla bona motse le Tora e hauwa ke bana ba batho. Jehova re bona ke setjhaba se le seng. Puo ya bona kaofela e nngwe fela mme ha e le mona ba qadile ho sebetsa ha ba sana thibela hore ba seke ba phetha tsohle tseo ba di rerileng. A re theoheng he re ferekanye puo ya bona hona teng hore e mong a seke a utlwa puo ya e mong. Ya ba Jehova o ba qhalanya teng jwalo ba ya lefatshe lohle ba lesa ho haha motse ka baka leo motse oo ba rewa Babele ka hobane ke moo Jehova a ferekantseng teng puo ya lefatshe lohle le moo Jehova a ba qhalanyeditseng teng lefatshe lohle. Lena ke lentswe la Modimo se ka Modimo e yona fela o ka hlohonolofatsa lentswe la Tate Theodor Yeah.
Sesotho sa ditaba seo sona re se nkang se tsotsa mantsweng a temana ya bone sena se re ha se ka botu. It's not by faith. Me re iketsetse lebitso. Modimo wa rona ke Modimo o nang le order. Ke Modimo o bonang bohle. Le ha o bona ho ena le pherekano, ke ba Modimo wa theoha ho lokisa dintho. Ke ditshebeletso tse ngata moo re bonang matla ana a Modimo ka moya o halalelang. Ebile ke ditshebeletso tse ngata moo re bonang ho sebediswa le ho etsa dintho tse tlotlollang di batlile ka moya o halalelang. Paulus yena ha hlalosa taba ya moya o halalelang o re ke tefo e beheletswang bokamosong ba rona e le letlotlo le leruo tse hodimo o re tiisetsang ka tsona hore re ba ona ka sebele. Paulus o tswela pele hore ha moya wa Modimo le ka rona e ba re na le bophelo ka ho sa feleng. Ha o se jwalo e ba ha re na kamelo Jesu Kriste jwalo ka mokudi. Se bona re hopola tsholoho ena ya moya o halalelang, mme re hopola ka tsela e kgethileng. Ke ka hore re lokelang ho ba le teboho Modimo re fileng seo re neng re sena sona. Moemedi ya tla ba lona ka nako tsohle. Seo re lokelang ho se etsa ke ho ntjhafatsa dikamano tsa rona le Modimo. Sena re ka se etsa tlasa tshusumetso ya moya o halalelang. Ha re na le moya o halalelang, re a lokela ho dumella batho hore kgelosa moyeng o halalelang. Ba re bolelle ka moo re lokelang ho ntsha ditjhelete. Moya o halalelang ha o reke ka tjhelete. Ha o sheba Bibele yohle, ha hona moo e buang ka tora ena ya Babele ntle le karolo ena fela ya Genese le ditsebi tsa thuta Modimo. Ha di manolla taba tsena ke re bolella ka bophahamo ba yona. Ho ne ho ka lekanyetswa dikilomitara tse ka bang 70 le lebitso lena Babele le bolela kgoro ya Modimo. Ha o bala Genese kgaola 10 e re qalo ya mmuso wa hae ya eba Babele le Ereke le Akade le Kaini fatsheng la Shineare, le moo re bakileng teng re bolellwa ka Modimo ile wa theoha ho utlwa ka kaho ena ya tora ya Babele. Ba ne ba le puo e le there was order. Mme Modimo wa kakei ya ho ferekanya puo ena ya le sena se tlisitswe ke botumo. The spirit of faith ke sona se ntseng batho bana ba batle ho ikahela. A re ikahele. It's about something which is ruled by being self-centered. The selfishness ya eba yona e etsang batho bana ba nahane ho ikahela. Re tle re iketsetse lebitso. Mona toreng ya Babele re kopana le setjhaba se iphapantseng seo thaba ya Modimo ka bophelo ba bona.
e lokela go ba sona. Re tla gopola gore go tswa tshimolohong, tshimong ya Edene go fitlha mona, morero wa Modimo was still in order. Ebile re ba ate mme ba tlale lefatshe lohle, ya ba moya wa bonna wa kena. Mona re kopana le ditloholo tsa moifo ka dileng pele ho ona, o bileng kgafano le morero ona wa Modimo. Ba nka qeto ha o bala temana ya bone, jwale ba re tloholo, jwale re ikgaele motseng le tora. Hloro ya yona e fihle lehodimong, le re iketsetse lebitso, re tle re be re kgalanyetswa lefatshe lohle. Re kopana le batho ba ntsweleng ho etsa ntho e fosahetseng. Hei, o batla ho tsebahala, o ka isa moo le ba le kunwana le leleng ho etsa ntho e fosahetseng. The unity under false pretense can lead to where people come together and converge under one roof to achieve a common purpose, to destroy, not to build. Re kopana le batho ba etsang ntho e le nngwe. Le mona re ithuta ka moo re le batho re ka ba metswalle, ra utlwana, ra sebetsa mmoho le ha re etsa seo e seng thato ya Modimo. Sena re kile ra se bona ka batho ba wineng e le dira ba fetoha metswalle ka lebaka fela la hobane ba ena le sera se le seng, a common enemy. Ha o ikgantsha ba botho bo kena ka hare ho motho wa nama le madi. Re lebala seo Modimo o leng sona, re nahana re na le matla, re nahana re ka etsa sohle seo re se batlang ka matla a rona. Ha re lebala tseo Modimo re etseditseng sona, ha re lebala moo Modimo o re ntshitseng teng, eba re ka etsa sohle se matleng a rona ho iphapanya morero wa Modimo ka bophelo ba rona. Ke boikgantsho bona bo mme le bontate, bo ne bo apesitse setjhaba sena ha se ikahela tora ya Babele. Re phela nakong tseo ho tsona re ahang bo Babele ba rona bakeng tsa rona le maloko a rona, ka lebaka la boikgantsho bo ka hara rona le pride e re apesitseng. Re ahile tora tsena tsa Babele mesebetsing moo re sebetsang teng. Ka hara manyalo, ditora tsa Babele, ipatlela seo e leng sa hao. Ka hara tora tsena tsa Babele, ha Modimo theoha, o senya le ho perekanya. Unity e etsahalang with the wrong purpose. Ha setjhaba sena sa Modimo. Tora ya Babele ile ya tshwana le sethetsa ka molomong wa lesea, moo ba neng ba nahana hore ba ka etsa sohle ka matla a bona, ntle le Modimo hore o be teng ka hara bophelo ba bona. Temaneng ena ya bone re elellwa ka moo ba neng ba etsa sena sebakeng sa bona e seng sebakeng sa Modimo, hore o tume bona e seng o tume Modimo, hore o phahamiswe bona e seng Modimo ba o rapelang, hore o hlomphuwe bona e seng Modimo. We are seeing this in this world, more impedante, where people seek fame, not fame from God, but fame for themselves. Hore mabitso o tsebahale a bona, le re iketsetse bitso. Ba bakae le hara rona kajeno ba etsa dintho hore ho tsejwe bona, ba etsa dintho hore phutheho lebitso ho tsejela bona ho feta la Jesu. Mo re utlwa lebitso la motho, lebitso la pastor, lebitso la moruti ho feta ho utlwa lebitso la Jesu le phahamiswa jwalo ka monyakelelo.
maphame nama ba aha di emahale ka lebitso la bona di kae di emahale tseo re di bonang metsaneng ka jeno tse bitswang ka mabitso a batho di-profile picture o fumane di tletse di emahale tsena re di rapella ebile re di kgumamela hobane re tle re iketsetse lebitso. But you won't kill out. If the Holy Spirit can take you to Mary here, it's where you'll see the evil spirit coming out. The city of God. I get a day to apart. If I get take one moment and take a journey to Mary here, but let's say the challenge you will come across. Kalabak, like it's a bit. In Bahaya, Yafitana, Yaman Pikuti, never Papa. Kimona, woke up, Mana, who ran for a do not tell he gets it at the beat. So, is upset at the team, we want to watch I'm not going to Pino. Kajenena, the Tulo di Babella Bani Babata gets it at the beat. When God comes down and the Holy Spirit is poured, they want to pick up and take. But he did it. Kalabakarafi, Yani Pitola is a land. Kahonya Torena, the Mania Brava, the Breva Kamo by him, Mapopa, Mako Tekatin, Bakin Samaj. I want you to focus on the ingredients. Mitsako, you buy 76 as a Mitsako Yamuti. When I didn't tell them very good that. So the come and try Moyabona, this is why I'm not with their team. May they don't stood the crowd because I hear it talk about talk. Whatever I go. But sitting to me. So I get some deeper. Serets. Botumo kalibo. Half another direction here for ah. I am tempered rocks of stones. When you start building with tempered things, when you start building with second-hand stuff, when you start building, cutting to Tanano, that's a then today you are building construction. So, Vasilvarani Makote, how by that did God? It's part of creation. But the people of Makote are so hard. You can only allow God to make something out of Makote. Other items in its way. But when you start taking something empty, wait a while, is not the purpose of that. What's the you are against it? But I come to some team who had a love team. Listen up, some take it is some people about. Some people are talking about sutisa mutimo let's mutimo let's when you remove God from the center of your life, when you remove the resources of mutimo from what is centered within your life, then you destroy life. Kaboyo lekajeno the Santa Bona Kamole parts they come Kalama. People get into laboratories to challenge the generosity of God in our lives. The
the sovereignty of God, the strength of God. Se testu akahara dilabara. Salvatsi. To arikitite. Ajeno renali dinto tesemison midirawa mabitfa to kitalamti. The vaccine Salvatsi. I can relate. Makhele. So, I think it's how perfect is it would you know? Or my traveling soul of people. If I wait a second, it's like when I am seeing Makhele. I just get happy. Abakala au sella au jutala together. Ale bala ore ale kipi. Ono bala kana prayer. Wa para ya patse. This is what really happened in Kaparata. A slap in the face of God when they are using them so strong. And he gets it no. They clap it. And he gets it next time when we wear that label, he puts it on the night, he puts it on the Kaparamiti. They'll be up. Kitorena ya babele, e receive kasebe, sausu kwa nikani. Kajenulena, Wana batsenga bakikete abagwa kuyeresa. Kana kumwe oseba pela hao kubola. Osamu. Ise utora bale. Ise so. Atsulo ya moyo halalela usitole kapona. Ukisa pepezo ba. Kikapenta konta ya kachini. Moribonam kopano esa etahale tella kisa utiwe pa kopano etahale muhadis yo amhela mbo kama ya fala so ankara de emi ka kopela kama kerkika emundemu abuwe fuo ya nzwe ibahara na mba ipakajeno kwa kama ya Wabukola, Sunuya Moya, Ohala. Mo Emunemo, Auckland and Chilamutimo Kapuya High. Nagunyo Bana Bahadia, a 20 satire of Jesus. Abasins in your young Patio. The Babolele and Patredi have a two-man of Pentacon. Every campaign. Kakola Bukis. Sidi sababe. Pentacontaina irin munan wena bukapiso lentora ina ya babe. Preapi hari Jesu Kristo. Hari kopani kan sama. Hari kopani ba rinyata ba tu baba. Hari kopani ba wina liyo bana mureran sane liena. Hari kopani ba rata dem apito amakauti lekamuteni kitalizo la Jesus hari kopana ba ripatela situ hari Jesu rebantweni eu kopana gasa ukwaleka impama yao taba ya kweli kapenta kwa le babele erudani Kena bertahun kau petra yang mutimu, isinya. Ini le mutimu nari tselaya ona, tidak an exceptional way berputri serta punya. Leha berkali-kali berkopa. Pepetra mereka mutimu kamu hilang. Mutimu oleh Mutimu umhau. Mutimu
o tla re kgutlisetsa tseleng e lokileng. Le taba ya boraro eo re ithutang yona ka Pentecost le Babele ke ena ya hore sefapano sa Jesu Kriste se phahamile ho feta taolo ya Babele. Sefapano sa Jesu Kriste se phahamile le ho ba matla ho feta taolo ya Babele. Sefapano sa Jesu Kriste se phahamisa boholo ba Modimo ho feta boholo ba motho ka bona. Sefapano sa Jesu Kriste se tsitsitse ho feta taolo ya Babele, mme se re atametsa Modimo ho feta moo ditshele tsa taolo ya Babele di risang teng. Ditshelo le dinyediso tsa yona di ka re etsetsang sona. Ke sefapano sa Jesu. Le ha dipuo di ka fapana, re fumanang emedi e le moya o halalelang, le tshireletso tsa dinako tsohle. Ke motemong wa testamenteng ya kgale moo re bonang baprofeta ba bonela pele tseo testamenteng tjha di senolang, mme thohako ya Babele e tla ka mokgwa ya moya o halalelang. Sophonia chapter 3 verse 9. Khaula boraro ya Sophonia temana ya bobo. Ba di tlhako. Ke tla fetola melomo ya ditjhaba. E tle e be e tle di bitse kaofela lebitso la Jehova. Di mo sebeletse ka pelo. O bitso the even number, not 11. Abina in Chawaliti, who produces this child sound. September 11. Torah. Pentecost. Hunalwena, Kibohari, the center of the blessings of God. Making it a no chapa kama ya wahalalila omdimu utawezi muruna kasipopeo sawa remeni kama kasipokia sere urenda neki kadimeo zewena rumina kimunuki otara abela tsona abya katele kahore de jwalo kanafante zesto bila mits retroset mao ya mtati kama tsatsi matsatsi lipatlele libitso and secret faith otloa ka jeno mophami whatever you do akohopole na o yetsa ka bitso whether it is scandal re bolelle na o scandal ka bitso whether you are blessed re bolelle or bless a kabitso. And when you distract other person, ako ipotse o yetsa kabitso. Re iketse. Batho ba iketsetsa lebitso ba botse. Batho ba iketsetsa lebitso ba senya. Batho ba iketsetsa lebitso ba ketse. Ba lebitso la bote. No one else. Re iketse. Faith have destroyed lives. But the kids are
Sheba Maya, Sia Baba Kampa. Toraya Babe, Toraya Babe, Best Currency. Aragena to Yamaya. What's your command you say? You'll be the table. No, it's an answer. I get it. Kimoya Old Testament, but they lay in your hands. How comes? How deep? Those who can be Lama. It happened there. Come, Ricard. Moya come away. Even Moya or Panis and the thing we are seeing today is the thing destroying our children. But we keep God in the beats of them. With that God. In the beats of them. Wow, I can't. Then we get into the beats. The girls say, so when we find the will of God, Moya thing that die. Prepare the body for the body. Realistic things stable. Very good for the body. For the insecurity. You see. Let us go. Baba, Kajin, Sikasa. See.